28 March 2026 की मसीह daily guidance universe ना है जी card 1 3 card अहम सिदगी अदोमना पांबा card अमा वखंडुदा मेडिटेशन बिरगा सोरसांग होलगा खंबीरो अहानबा कार्ड खनबसिंगे ngasi अहानबा कार्ड सिदा एरो कप लाएको अहानबा कार्ड सिना हाइसे अदोम से ngasi हाइदी न्यू ग्रोथ अनौबा ग्रोथ की दमकता हाना लैरंबा हाइदी हानागी जॉब ओइरो अदुइदुदा कानाबा इफंग फंगद्रेना खलसे अदु थादोक पिबदा कैसु काइदे नत्रगा सिचुएशन नत्रगा पर्सन बु ओइरो अदोमदा सर्व तौद्रबा अदोमदा कानाबा कैमता पीद्रबा अदुदगी स्कोप अमता लैत्रबा अदुदगी थादोकपा अनौबा ग्रोथ की दमकता थादोकपदा कैसु काइबा लैते सिने ngasigo ina nangi inner intuition na guide pibado aduna khwaidagi best guide boy ani shuba card khanbasing amok yangase ani shuba card se the devil la eko card sina haise any haidi unhealthy attachment gumba laiba ko haidi kana dabada de self doubt laiba sigumba aduga any situation kana draba adom da serve tawdaba natraga any person adom da kana daba amada attach tawraga sum ungshala laibado aduidu thadokpiyo hairi ko haibadi isadu trap oiraga laye da khalido isagi wakhanani ko haibadi chain isagi ngakta puliba chain du yam kome isana free oi bayaba posak amane bako isana thadok bangamdre khalaga isagi wakhando aduda dumaina lesson gi bai thadok ta baneba aduna kana draba pot to the let it go to han bi go bako ka china ngasi guide to ise do ahum suba card khanbasing amo yengase ahum suba card se the lovers la eko yam positive oiba card ni asom na ise relationship kumba kai gumba da oi tar de khara transparency lai biu aduga ngasi se self care ge damakta yamna guide tawri ko self care haibadi adom da self respect shi kau bi ganu hairi ko any relationship ama kai gi damakta isa gi self respect mangan badu adu du tawbi ganu hairi ka china aduga kaigumba job ni khangde anything asi chi choose tawbagi pot lak taragadi wakhan yam khanthabiraga choose tawbiyo hairi ko mayam afaba numit oibiyo stay positive keep